Selam dostlar, men kanalımdan hoş geldiniz. Arkadaşlar bu sonunun biz kasıp boyanamız dostlar. Men boyanadım ama soğusu boyanatın o aki. Boyanatın o. Açısın bu satılsı ya. Men boyanadım. И потом келесі рамат қалса берем, солай боянамыз. Sen ne istiyorsun? Sen ne istiyorsun? Ben boyandı sus var. Ya sotkına gel. Şimdi ne kokuyor? Ben ne kokuyor? Ben şimdi ne diyorsun? Hey, soda basarız kal. Dostlar men simatizandan da gideceğiz bulam. Kaçıcı? Onda gidiyoruz ya? Ya. Bak men de onda gideceğiz çok sonradan. Baba mama gidiyoruz kalsa kanamiye balamaz. Ya? Ya mama. Şimdi men de sattı alamaz. Appak sattı ya. Şimdi үйге бағасын коммуника секади istейміз. Боялмайды ойдым да. Сонда да. Бүйтіп тұрған жоқ па? Құсайын көрдім. Қазір карамелге барамыз. Карамелде бұндай жоқ қой. Бар ғой. Бағынуында бар бұндай көп. Сонда да түсіне яқты. Боянбай шына. Мәнс. Кізін боя. Men nanti terus boyandı. Hayır verdim. Boyandı zaten boyandı. Boyamazsın. Boya satıyorsun. Gel. İşte buradan işte. Boyanıp durma. Cesi. Dostlar, бүгін бізде Мусидің каналында қош келдіңіздер. Бүгін бізде жаңа видео Муси сатушы болады, мені бояндырады. Мен оны жаңа ғана бояндырып көрдім. Тұрыңыздар. Бұл ақ түс болады, енді мен білмеймін қандай түс болады. Қандай түс таңдайсыз? Мен Розбий. Sen satıyorsun boyasız da? Ya. Розбий çiçeğimi oynayalım kadar. Ayşe'sin şimdi Rozbий min appak. Boyandırırsın. Sen appak oyunlarını oynayasın. Розбий самокат бар, бірақ мусиға да айнауға болады. Бірақ ондай ақ самокат жоқ. Оның үстіне былай істейсің. Розбий түсіп ғой. Қаты жұқты. Істесей. Сәлем достар дома. Достар. Adem bu, sosu bu. Rahul batma. Ya. Енді бізді Розбий самокатпен келеміз. Аппақ соққой. Бәрібір Розбий жасап. Самокатын алып дайындап тұрсай. Сен самокатын мынау дедің ғой. Kita samokatan Jawa. Dayambas.
나는 옷이 그냥 깊대. Anlasın kim diye. Kasih batak kucing ya. Iya. Koyayım.